Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Nya Hajah Hamidah binti Wahab, semoga segera diangkat penyakitnya, sehat walafiat dan terus semangat. Al-Fatihata biniyati syifaan ajilan, khususon Ibu Hajah Hamidah binti Wahab biniyati siha wa salama wal afiyah bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kabul. Sehat, semangatnya. Sehat terus. Tidak doain berkah selalu dan wajib sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.